Stigla je nova i poboljšana Home TV usluga. Za nju je potrebna nova oprema, a evo kako sve to postaviti. U pakiranju dobijete novi STB uređaj, daljinski upravljač, HDMI kabel za spajanje uređaja s TV-om, mrežni kabel za spajanje na modem, adapter i kratke upute za korištenje. Ukoliko već imate stari Home TV uređaj, postavljanje je jako jednostavno. Sa starog uređaja odspojite HDMI kabel i mrežni kabel i spojite ih na novi uređaj. Sada još samo spojite novi adapter koji ste dobili u kutiji, priključite ga na struju i spremni ste za pokretanje uređaja. Uređaj možete pokrenuti pritiskom na tipku za uključivanje sa stražnje strane uređaja. Ukoliko prvi put postavljate Home TV uređaj, postupak je malo drugačiji, ali je i dalje jednostavan. Prvo uzmite HDMI kabel. Jedan kraj kabela spojite na Home TV uređaj, a drugi na HDMI ulaz na vašem TV-u. Nakon toga je potrebno spojiti mrežni kabel na način da jedan kraj spojite na Home TV uređaj, a drugi kraj na DSL modem. Kabel je najsigurnije spojiti u portove 3 i 4. Ostaje još samo adapter. Njega spojite na stražnju stranu uređaja, priključite ga na struju i spremni ste za rad. Sada je potrebno na vašem televizoru odabrati ulaz u koji ste spojili HDMI kabel. Na daljinskom upravljaču od vašeg TV-a pronađite tipku na kojoj piše Source, Input ili AV. Kada pritisnete tipku, pojavit će se lista izvora. Odaberite izvor na koji ste spojili Home TV, u ovom slučaju to je HDMI 2, i to je to. Home TV uređaj sada možete pokrenuti pritiskom na tipku za uključivanje sa stražnje strane uređaja. Prilikom prvog pokretanja na ekranu će se pojaviti vodič za uparivanje Home TV daljinskog upravljača putem Bluetooth veze. Daljinski upravljač se može upariti pritiskom na bilo koju tipku, no ukoliko to ne uspije, možete ga upariti tako da držite tipku OK i tipku za stišavanje zvuka u trajanju od 3 sekunde. Kada LED lampica zasvijetli zeleno, možete pustiti tipke. Ukoliko ipak pri prvom pokretanju preskočite proces uparivanja daljinskog upravljača, uparivanje možete napraviti i prilikom svakog sljedećeg ponovnog pokretanja digitalnog prijemnika ili u postavkama Home TV sučelja. Nakon postavljanja daljinskog upravljača slijedi prilagođavanje slike vašem ekranu. Koristeći CH gore i CH dolje tipke možete povećati, odnosno smanjiti sliku. Sliku je potrebno postaviti na takav način da se sva 4 žuta okvira vide u potpunosti i da se poklapaju s kutovima ekrana. Jednom kada to napravite, pritisnite tipku OK da bi potvrdili veličinu. Ako ste preskočili ovaj postupak ili ste naknadno utvrdili kako veličina slike ne odgovara veličini ekrana TV uređaja, na primjer u slučaju promjene TV uređaja, možete veličinu slike podesiti i u izborniku postavke Home TV sučelja. S tim ste završili osnovno postavljanje novog Home TV uređaja i spremni ste za korištenje Home TV-a.